Malo čas sam predsjedniku Kostiću rekao da možda u ovom trenutku svi nisu ni dovoljno svesni koliko je ovaj prvi korak o kojem je on govorio važan i koliko će se u vremenu koje tek dolazi njegova važnost videti i ogledati. Važan zbog toga što se u Sremskim Karlovcima nalazi naša možda i najznačajnija baština kada je reč o arhivskoj građi i kada je reč o arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, arhivu naše crkve. A sada ćemo imati prilike da, pre svega zbog truda ljudi u akademiji i posebno tima koji se uz pomoć države bavio nabavkom ove opreme, da tu baštinu digitalizujemo, da je sačuvamo, da je u jednoj novoj formi ponudimo javnosti i istraživačima posebno i da možda u tom procesu dođemo i do nekih novih činjenica, svakako do novog čitanja naše istorije koja se ovde čuva. Pokrajinska vlada je sa osjećanjem velike dužnosti i velike obaveze ušla u ovaj posao, ne zbog toga da bi u ovom poslu doživela nekakvu marketinšku produkciju, već da bi tu svoju dužnost u svemu i u potpunosti ispunila. I ta dužnost se ogleda u činjenici da smo obezbedili određena sredstva, ne previše visoka, ali značajna da bi ljudi koji će upravljati ovim procesom mogli da to zaista i čine. Što se tiče Sremskih Karlovaca, mesto je, a značajno je za naš narod, za našu državu, godinama unazad na marginama društvenog života i kada je reč o mogućnostima koje ona ima ne samo za ovakvu vrstu delatnosti, već i za sve ono što čini život u Sremskim Karlovcima i možda je ovo jedan signal da snažnije, a mi ćemo to obećanje svakako ispuniti, krenemo u potpunu i sveobuhvatnu obnovu Karlovaca, naravno i obnovu kulturnog nasleđa koje ovdje baštinimo. Želim da se zahvalim svima koji su ovaj veliki posao započeli. Sad tek sledi još veći posao i nadam se da ćemo ove materijale, građu, arhiv, sve ono što nas kao narod temelji, učiniti vidljivim i dostupnim svima. Hvala vam.